večer, dragi mladi. Dobrodošli na ovaj posljednji susret s hrvatskim nadzemljem ove akademske godine pod nazivom Blud i oko njega trud. Hvala vam i što ste se večeras okupili u ovako velikom broju. Večerašnji posljednji susret pjesmom otvara vis Izidor sa Sućidra. Uživajte! Kada bi sve jezike govorio, a ljubavi ne bi imao, bio bi mjesto ječi ili cimbar koji zveči, nek prah i dim bez ljubavi. Kada bi dan proroštva imao, znao tajne znanja sva, kada bi snagom vjere gore prebježao, bez ljubavi ja ništa sam. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, nek vas srce ne okoli, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, oprašta, zlo zaboravlja. Proroštva, ona će iščeznuti, jezici će umuknuti, znanja ona će nestati, samo ljubav nikad neće prestati. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, nek vas srce ne okoli, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, oprašta, zlo zaboravlja. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, nek vas srce ne okoli, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, oprašta, zlo zaboravlja. S neba sišao si, pokazati nam put, na križ raspeci, plaćen je moj dug, od križa do groba, od groba do neba, ime tvoje slavim ja. Bože, tebi pjevam ja, slavim tvoje sveto ime, došao si u život moj, darovao mi spasenje. S neba sišao si, pokazati nam put, na križ raspeci, plaćen je moj dug, od križa do groba, od groba do neba, ime tvoje slavim ja. S neba sišao si, pokazati nam put, na križ raspeci, plaćen
sišao si, pokazati nam put, na križ rasveci, plaćen je moj dug, od križa do groba, od groba do neba, ime tvoje slavim ja. S neba sišao si, pokazati nam put, na križ rasveci, plaćen je moj dug, od križa do groba, od groba do neba, ime tvoje slavim ja. Ime tvoje slavim ja. Isusu, Bogu mom, dajem život svoj. Ime tvoje slavim ja. Čuvaj me, štiti me od zla. Ime tvoje slavim ja. Isusu, Bogu mom, dajem život svoj. Ime tvoje slavim ja. Čuvaj me, štiti me od zla. Ime tvoje slavim ja. Dajem život svoj. Ime tvoje slavim ja. Evo, Pere i ja smo se upoznali otprilike prije nekih 2 godine. To je, ako se ne varam, 730 dana ljubavi, predanosti i ustrajnosti. Ja iskreno prije toga uopće nisam vjerovala u neku sreću u čistoći. A meni se čistoća činila dosadnom. Ali od kad smo ušli u to, apsolutno nam se promijenio cijeli život. Sada nekako ne mogu zamisliti život bez čistoće. Ni ja isto. Mislim, kuda ćemo ti ja bez nje, a? Propali bi. Da, ovako se u čistoći nadopunjujemo i svaki dan otkrivamo nešto novo jedno od drugom. Da, ali moramo priznati ipak da je nekad stvarno teško i naporno. Da. Ukoliko jedno od nas dvoje poželi odustati, na ovome drugome je da motivira i da pomogne u ustrajnosti. Točno. I evo mi od kad smo u čistoći stvarno na svijet gledamo potpuno drugačije. Da, u svemu nastojimo vidjeti ono čisto i plemenito. I nekako se rodi se potreba da na sve prenesemo tu našu čistoću. Mislim da smo na to uostalom i pozvani, ili tako? Tako i pouka nekako svima onima koji misle da se život u čistoći ne isplati. Velika je naša plaća. Stoga poziv svim mladima i ambicioznima, odlučite se jer... Halo vas dvoje, dosta priče. Penjite se, treba brda kupiti. Dobra večer. Di je on... kasni. A žene kad kasne, naravno, to je veliki problem jer naših 5 minuta nije 5 minuta nikad. Odmah se uvati za to. Di je? Darko, di... Ništa me ne pita, Ljucan Kapas. Ispričavam se. Ja sam samo htjela pitat, di si ti do sada? Sam te rekao da ću zakasniti. Zakasnit ćeš, naravno. A šta se događa kad ja kasnim? Ti si ti. Ivana, oprosti, molim te. Postoji ogromna razlika. Ja kad kažem kasnit ću, ja zakasnim 2-3 minute. Ti kad kažeš da ćeš zakasniti, dok se ti spremiš, ja okrećim sobu od 10 kvadrata. Pa nije istina. Nije istina, ali neću se prepirat, oprosti.
objasni mi, molim te, šta se to navuka na sebe. Ne okreći temu, molim te. On okreće sobu, ja da ne okrećem temu. Govori. Slušam. Znaš u čemu je, sad ću ti ja reći u čemu je problem. Problem je diskriminacija. Ja to više neću podnijeti. Neću podnijeti diskriminaciju na temelju tijela. Oprosti, ne razumiješ šta si sad smislija, majke? Ja smislija. Hej. Šta su ustavno smisle? Ja danas dođem na fakultet, vruće ka pas, obučen trekvarte s onim dugim gaćama, znojim, cidi se sve iz mene i on meni profesor kaže da ja nisam pristojno obučen. A ona tamo, da ti ne kažem ko, dođe lipo ovako u haljini i ona može. Pa nosim i ja haljini. Ma ne razumijem, to je uvijek tako bilo, šta je tebi? Pa ne mora više biti. Ako mi ko prigovori, ja sam Škot, ovo je kilt. Oprosti, Škote, nisam te prepoznala. Oprosti. Ali stvarno mislim, šta je tu problem u trekvartama? Ajde, molim te. Šta je problem? Koja je to razlika među trekvarta koji su do ovde i haljine koja je do ovde? I to se još ona ovako utegle, brate, ušlo se unutra, ne bi da je vakumirana. Šta tebi? Ja ne znam šta tebi nije jasno, znači, to je oduvijek tako da... Ali daj mi jedan razlog, šta, evo, vide mi se noge dlakaju, pa neka su. Neka su, to bar nije privlačno, a ne ona da se sve vidi, da se svi vrtaju oko nje. Daj, molim. Oprosti, a di ti to gledaš? A šta, ja moram ići na fakultet pa ću nositi one cvike zavarene da vidim samo svitlo, jel? A mislim, šta? A ne mora preteriva, brate mili. Mislim, čisto. Ajde ti sad nam objasni da koji je to tip čistoće, kako ti to čistoću živiš? Ja želim paziti na svoj vid. Stvarno želim paziti šta gledam. A ne da mi se ona tu nameće sa dekolteom ili ne znam čem. A mislim, kako pazim čistoću? Kad ona meni dođe, nekako je tako ne pazi na svoju čistoću i na dostojanstvo svoga tijela, ja njoj kažem, aj, ča. Ča? Kakve to veze ima sa čistoćom? Pa lijepo, zato što to moje, aj, ča, nema to, aj, ipak malo ostane to. Ne kažem, čisto ča. Je ča. Čisto ča. Okej. Mislim, stvarno. Pa trebaš danas paziš šta sve gledaš, pa danas je sve seksualizirano. Pa dobro, pa mislim... Čekaj, samo da ti kažem, znači ideš na večernji list i sad normalno svjetsko prvenstvo i ne znam šta tako, ti stisneš sport. I on ti... Sport? Stani, kad smo kod sporta, gledaj ovo, počelo je svjetsko prvenstvo. Ja neki dan gledam, pa gledaj ti muški, trče sa tim balunom, pa balun završi u mreži, i onda neko viče gol, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen, odmah glasim televiziju, minjam program, pa gol, čovjek se, prestrašno. Šta bi bilo da gledaš tenis, pa kako se tenjam? Nema veze, evo, koliko je to seksualizirano, sad će ženske igrat nogomet i onda više neće vikat gol nego gola. Ma znaš šta ću ja tebi reći? Uopće me ne zanima. Jedina istinita stvar je da su svi muškarci isti i samo im je jedna stvar na umu, seks. Alo, ja sam ovdje, ja ti govorim čistoći, ti meni govoriš da su svi muški takvi. Pogledaj u čemu si. Ma slušaj, znaš šta, sjećaš se ti onoga moga bivšeg matka? Bila su dva koji. Ma nebitno, uglavnom slušaj. Sjećaš se ti samo moj Darko, koliko je meni trebalo da ja njega nagovorim da mi počnemo krunicu skupa moliti. Sjećaš se ti toga, pričala sam ti. A sjećam se. Jedan dan, odlučio se, molit ćemo mi skupa krunicu, sili mi u parkić, ja njemu kažem ajde kreni biti je 10 ili krunica. Daj ruku. Uzao moju ruku i kaže, ja ću s tvojim prstićima brojiti. Grozno je. A Jure? Koji on meni scenu napravija ispred oca. Moja mater, ja ne znam šta je on je bilo, ali pristala ona da ja njega dovedem kući. Ajde, pozdravljaju se oni, on mene vodi na neku večeru i kaže meni otac, slušaj mala, da si u krevetu do ponoći. Znaš ti šta je on rekao? Šta? Ne brini, bit će ona prije 10 u krevetu. Ako me razumiš. Zemljo, otvori se. Pa dobro, I šta ti misliš čemu je to problem? Evo, šta ti misliš? Znaš šta će tebe reći? Nisu problem muški kao šta vi kažete. Krezi u žene, šta ona tamo hoda, tamo i mene tira. 100% ima krivice i u ženskama. Ma krivi su jedni i drugi i šta si reka, ne valja stvari generalizirati. A znaš šta sam čula, ima neki fratar tu izgleda da zna sve o tome.
O čemu? Pa o bludu i čistoći. Otkud njemu to, pa on je svećenik. Ne znam. Čemo mi njega zovem da on nešto kaže? A mogu li ostao Haline bar? Ne možeš. Draga publiko, jednim velikim pljeskom pozdravite Frantu Bešlića. Ma upale mi ove danke. Jel se čujemo? Čujemo, dobro. Evo, prvo ja imam isti problem kao Darko. Drugo, jedna sitnica, malo prije sam sa Antonijom baš dijelio, pa me on malo čudno gledao. To je bilo tamo negdje, znači ja sam dijete iz mješovitog braka. Znači, to je bilo tamo negdje 86. 87. kad su se moji roditelji upoznali. Nadam se da me nećete iz tog razloga krivo gledati. Naime, u mene vani je ćaća muško, a mater je žensko. Taj mješoviti brak, eto, tada još uvijek vrijedio. Nadam se danas, pretpostavljam da ste svi vi ovdje iz mješovitih brakova. U čemu je razlika? Polazna točka je u tome da je muškarac, da je žena žena i od toga kreću svi problemi. Žena je 80% emocija, a 20% razuma. Muškarac je 80% razuma, a 20% emocija. I sad kad sastanete razum i emocije, to ne može dobro funkcionirati nikako. Mora doći do neke svađe, mora doći do neke prepirke. Najveći problem je u tome kad muškarac krene na svoj način rješavati ženin problem. I da dođe žena i kaže, moj mužu, što sam se ja umorila, satrala sam se danas. A on je gleda, šta ne radiš jednu po jednu stvar? Pa šta se radila? Pa ništa se ne vidi. A ona njemu, kad on dođe sa problemom neki koji se dogodio, a šta se dogodilo? Ajde reci, ajde lakše će ti biti kad kaže, ajde reci mi o čemu se radi, reci mi, znaš da će ti biti lakše kad podijeliš sa mnom, ne možeš to nositi sam, ne možeš nositi u sebi, budeš nosio u sebi, to će ti još samo gore, bit će ti još samo teže, nikad se toga nećeš osloboditi. I onda on se digne, nju onako negdje pošalje, ostavi sve što je radio i ode vani. Razlog je sljedeći. Kad se muškarcu nešto dogodi, on mora 15 minuta ili pola sata sist, promislit i onda djelovati. Žena mora svoje izgovoriti. I rećemo, nije ni jednome ni drugom lakše. Istina, nije ni muškarac ni žena nisu na taj način riješili, ali muškarac je u svojoj glavi posložio stvari, kad je posložio može početi djelovati, a žena je u svojoj glavi, recimo to tako, smanjila pritisak, kad je izbacila određeni broj riječi i može početi djelovati. Prije toga konflikt, prije toga svađa. Ono što je muškarcu potrebno u vezi, bilo da su u vezi tek počeli, da su tek startali, da su, ne znam, Darko i Pet ili neko, ono što je prvo, ono što je osnovno, da muškarcu je potrebna pohvala i zahvala za sve što je napravio, makar obukao haljinu kao večeras. Darko, haljina ti je prekrasna, haljina ti je savršena, tako ti dobro stoji, baš si pridonio našem imidžu kao para. A sama u sebi moli Bog, Bože. Tada ga pohvali, tada mu zahvali za ono što je napravio, koliko god glupo izgledalo, nahranila mu ego, on je miran, on je zadovoljan, on je postigao što je želio, onda mu sutra objasni malo bolje i podrobnije o čemu se radi. Sutra mu može reći i sram te bilo, i stid te bilo, i ono manje živote ne krenju prema većima, sve mu može tada reći. Prije toga, fino, mužu, baš te hvala, momče moj, kako se to kaže?
dečko moj, baš te hvala, baš si me to tako dobro napravio. Žena traži nešto drugo. Žena traži brižnost i žena traži razumijevanje. Znači, traži brižnost za ono što se u njoj životu događa i traži razumijevanje za svoje probleme. To jest da muškarac ima svojih 15 minuta u danu kad je može pitati ženo kako si. Sjest pokraj nje, poslušat i odslušat. Opet ćemo mi muški reći šta si sad tim dobila. Ona je dobila to da je dobila svoj vlastiti mir. Ona je to izgovorila, izbacila van, znači ono sa početka, emocije, riješila svoj problem i ona može nastaviti dalje. Ako joj nisi dao tih njenih 15 minuta, ako je ne pitaš kako si, ono što kod žene slijedi da žena počne privlačiti pažnju. Dođe žena kući i promijenila je cijelu novu garderobu, samo da bi muž primijetio. Izađe pred njega i kaže mužu, čuješ li kakvu promjenu na meni? Kaže on, pa je, a udebljala sam se malo, pa i možda još to god, ili žena promijeni frizuru, ista stvar. Jedini razlog je taj da bi bila od svoga muža primijećena. Da bi joj on dao pozornost, da bi joj on dao brižnost, da bi joj dao razumijevanje. Sad dolazimo na početak veze. Na čemu se veza temelji? Imamo 3 stvari. Prva i osnovna stvar je komunikacija. Druga stvar je odnos s Bogom. Treća stvar je seksualnost. Komunikacija. Kakva komunikacija? Zašto? Čemu? Komu? Kažu da je 4 stvari. Prva stvar je, pokušajte malo ući u komunikaciju svoju s nekim. Da poslušaš čovjeka do kraja, šta je želio reći. Druga stvar, kad ga nisi razumio šta je htio reći, šta se htio reći sa tim. Treća stvar je, promisli šta ćeš odgovoriti. Četvrta stvar je, odgovori riječima. Zašto te 4 stvari? Prva stvar, ako ga poslušaš do kraja, tek onda ćeš vidjeti sve ono što je on želio reći. Druga stvar je, ako ga pitaš što se želio reći, riješio si pola problema. Jer najviše svađe iziđe iz toga da nismo razumjeli što je onaj drugi htio reći. Treća stvar je, promisli ženo i mužu šta ćeš reći, šta ćeš odgovoriti. Neko iznio pridate svoju dušu, sve svoje probleme, sve svoje tjeskobe, a ti kažeš, ma glupo, ma dosadno, ma pusti, ma drugi put ćemo o tom, jer A ova druga osoba u tom trenutku dobiva odgovor, dosadan sam, glup sam, nezaniman je, nema vremena za mene. Bilo sa muške, bilo sa ženske strane. Sve što smo rekli bilo je, ma pusti. Znači, poslušat ga do kraja, šta se ti reći sa tim, i treća stvar je, promisli šta ćeš odgovoriti. Daj mu barem jednu rečenicu na taj roman koji je on tebi ili taj roman koji je ona tebi ispričala. Druga stvar je odnos s Bogom. I tu sad već nastupaju komplikacije. Ja vjernik, ona vjernica, ali ne funkcionira to baš najbolje. Ja molim na svoj način, ona moli na svoj način. Je li to dobro? Moramo li moliti zajedno? Ne moramo li moliti zajedno? Pa utječe li to uopće na našu vezu? Šta to našoj vezi znači? Ima li generalnog odgovora? Nema, ali ono što ima je da svaka veza se tu ponaša na svoj način. Imate njih dvoje koji se mole zajedno, svaki dan će izmoliti zajedno krunicu, svaki dan će zajedno izmoliti neku devetnicu, otiće tu i tamo na neko hodočašće, funkcionira prekrasno. Ali mora li svaka veza na taj način funkcionirati? Ne mora. Ima li veze koja je savršen uzor između muškarca i žene? Nema. Zašto? Zato jer nitko od nas nije isti. Tako da, dok god tvoja molitva funkcionira, dok god tvoj odnos s Bogom funkcionira, budi Bogu na tom zahvalan, a ta osoba koja se nalazi pokraj tebe, vidit će u tebi mir, vidit će u tebi staloženost, vidit će u tebi da ti sa svojim Bogom funkcioniraš i to je najbolji način da onoga drugoga potakneš da i on profunkcionira sa svojim Bogom. Bez toga ne ide. Ti si živčana, nervozna, vičeš, galamiš, a znaš, a mogli smo se sad pomoliti. Proste, nije mi do toga. Pusti me na miru. Ti tvoja molitva, ti tvoj Bog. Pokažite mu šta vam vaš Bog znači, ili vi njima pokažete šta vam vaš Bog znači, i onda možete očekivati od vašeg momka da će s vama se nekad želiti pomoliti, od vaše djevojke da će se s vama nekad želiti pomoliti. I tu ćemo doći samo nešto drugo što je veza s nevjernikom. Znači ćemo reći, ništa od toga, to ne želim, to ne mogu, evo, tako je Antonija. Ništa, to ne mogu, to ne želim, od tog nema ništa, to nije moguće. Je li moguće? Itekako je moguće, ali stvar je u tome što nas je strah odgovornosti, što nas je strah da ćemo mi sami biti oni
koji ćemo morati tu djecu odgajati po Božjim načelima, da će sutra nas netko pita za račun kako ta tvoja djeca su ispala, kakva su ta tvoja djeca, kako se ponašaju, čemu si ih to učila. Ako muškarac je žena na početku svoje veze, bez obzira šta je on nevjernik, a o tome ćemo kasnije, veza se gradi na nečem drugom, otišao se malo daleko. Treća stvar je seksualnost. Sad ćete vi reći, toga nema, jel? Čistoća. Seksualnost ima 4 stvari. Prva stvar je odnos bez poljubca, bez dodira, bez zagrljaja, a ljudi koji to žive. Ima drugi način, to je veza gdje je dozvoljen poljubac, dodir, zagrljaj, ništa dalje od toga. Ima ono treće, kaže dozvoljeno je sve osim. I ima ono četvrto koje kaže dozvoljeno je sve. 4 su načina, mi biramo koji je najbolji i koji nama u našoj vezi najbolje odgovara. Sad imamo jedan problem na početku koji kaže da nas svaka veza sprema za brak. Ušao si s nekim u vezu, bio si s nekim 2 tjedna u vezi, s nekim mjesec, s trećim momkom 3 mjeseca, sa četvrtim si bila 4 godine, prekinula i to je sa užas, to je tragedija. Međutim, ako svakoj vezi u koju ulazimo pristupamo na način da nas ona vodi prema braku, da ćemo s tom osobom provesti ostatak svog života, onda to ima smisla. Onda to nije šaranje, onda to nije ništa drugo, nego jednostavno formiraš sam sebe, učiš se kako je to biti s nekim u vezi, kako se ponašaš, na što stavljaš naglaske, u kojem pravcu upućuješ tu vezu, tog drugog isto tako upućuješ. Kaže, ja sam sa njim živjela 3 mjeseca, 3 mjeseca smo živjeli u čistoći, on više jednostavno nije to želio, otišao je ća, sreli su se nakon par godina, on je bio onaj koji je bio zahvalan do kraja. Zašto? Pa kaže, hvala ti, naučila si me da poštujem samog sebe, naučila si me da držim do sebe, naučila si me da ako ja neću držati do sebe, da to neće nitko drugi raditi. Isplati li se? Isplati, koliko god naša veza trajala. Ali u svakoj vezi se ponašamo kao da s tom osobom ćemo živjeti cijeli život. To znači da ćemo itekako paziti što ćemo reći, što ćemo napraviti, na koji način ćemo se prema toj vezi odnositi. Idemo dalje. Što želimo od veze? To je sad već zanimljivije pitanje. Znači, prva stvar je, želimo li da ta veza vodi braku, želimo li avanturu za jedan noć ili želimo trofej. Po čemu biramo? Pa najčešće po izgledu. Onom kako se neko obukao, kako se neko ponaša, što netko govori. Idemo po tome. Ako želimo nekoga za dugu vezu, nekoga s kim ćemo se malo pomalo izgraditi, onda ćemo izabrati nekoga malo čednije, pristojnije odjevenoga, koji nije baš i najglasniji u društvu, koji nije glavna faca u društvu. Zašto? A jer neće nam odgovarati kasnije kad se mi oženimo i rudamo, da je ona glavna, da se za njom opet svi okreću, da je on glavni, da se sve cure za njen okreću, žele biti u njegovom društvu. To je jedna stvar. Druga stvar je ako želimo avanturu, a to vam ne moram govoriti, vidite što je servirano, prihvatite i to je to. Tu dalje ne treba ići. Treća stvar, trofej. Ti su najbezobrazniji od svih. Ti si njegov trofej. Zašto? Razlog jednostavan. On želi sam sebi potvrditi svoju muškost, on sam sebe želi potvrditi da on to može, on sam sebe želi potvrditi da je on još uvijek za to sposoban. Što iz tog dođe? Dođe veza u koju uđe dvoje mladih i onog trenutka kad je on osjetio jer ona osjetila da je njegova, da je njegov, prekida gotovo, dalje nije potrebno. Jednostavno je zadovoljio svoj ego ili ona zadovoljila svoj ego i dalje od tog ne traži. To su veze koje najviše bole. Bez obzira je li uopće su imali odnose, nisu imali odnose, možemo reći da uopće nije važno u toj vezi, ti si postala njegov trofej. Nakon toga te odbacuje i nakon toga on ostavlja, ide dalje. Dolazimo opet do one čistoće i do njenih vrsta. Problem je što nije svaka vrsta, tu sam s nekim na početku priča, pa kaže kako ću ja to, ja ne mogu živjeti vezu bez poljubca. Meni je tako normalno da ja njega poljubim u obraz, ili da moga prijatelja poljubim, da ga dodirne, da ga pomazim, to mi je tako normalno. Slažem se. Ako netko smatra za sebe da može živjeti vezu bez poljubca, vezu bez dodira, vezu bez zagrljaja, ok, to je nešto vaše, to je nešto što vas dvoje možete živjeti, to je nešto u čemu vas dvoje možete ići naprijed. Ali nije nešto što trebate drugima namećati kao savršen oblik čistoće. Druga stvar je veza poljubac, dodir, zagrljaj.
reći ćemo da najviše ljudi živi u nekoj takvoj vezi. Jer kad pitaš curu što ti je poljubac? Pa znak nježnosti. I vjerovali ili ne, većina muškaraca je dala isti odgovor. Poljubac mi je bio samo znak nježnosti i ništa dalje od toga. Treća, sve osim. Znači može se raditi sve, samo nećemo imati odnose. Ima razlike između treće i četvrte, pa više manje nema. Isti nered stvara unutra, isti košmar stvara unutra i malo po malo nastaju problemčići. Što čistoća znači vezi? Odnos u kojem mladić i djevojka u čistoći žive, to je veza u kojoj imaju puno više volje, želje, energije, vremena jedno za drugo. Zašto? Jer prva stvar je što spolni odnos, seksualnost troši energiju. Dobar za djetu. Troši energiju. Ako troši energiju, to znači da odnosi energiju od nečeg drugog. Od komunikacije, od brige, od zainteresiranosti za onog našeg bližnjega. Problem kad fizika stupi na scenu je u tome što se dio naših problema zamagli. Problemi se ne rješavaju. Ali ne iz razloga zato što ti to ne želiš, nego iz razloga što ih više ne vidiš, iz razloga što više nisu toliko važni, ili kako je rekla jedna osoba, pa mi navečer spavamo i to riješimo. Šta smo s time riješili? Još smo malo probleme zamaglili, još smo ih malo gurili po tapet i nakon toga što imamo? Imamo vezu u kojoj krenu svađe. Zašto? Zato jer se ljudi mijenjaju, ali se ne upoznaju. Mijenjaš se, a ne upoznaješ se. Do čega će doći? Do konflikta. Zašto? Zato jer radiš nešto što te osobi prije bilo normalno, sada više nije. Dolazi momak i kaže, toliko sam očajan, više ne znam šta ću, više ne znam kako ću naprijed, više ne znam šta mi je radit. Ja i cura toliko se volimo i sve, ali svađamo se konstantno. Godinu i pol dana smo u vezi. Stalno neke svađe između nas izlaze. Kaže, toliko smo očajni da odlučili smo se pokušati da živi predbračnu čistoću. Dobro, sretno ti bilo, probajte. Vraća se Pajdo nakon 15 dana i vrti glavom. Ajme, šta je? Ajme, šta je? Užas, šta je? Ja ne znam, ovom nije tribalo. Pa šta se dogodilo? Kaže, nećeš vjerovati, ali više se ne svađamo. Imamo vremena jedno za drugo, imamo razumijevanje jedno za drugo, imamo potrebe poslušati, razumjeti i utješiti ono drugo. Sad ćete vi reći, što je malo prije rekao Darko, vi svećenici, kako vi to znate? To je nešto što vi kažete. To su po redu vaša svjedočanstva, kako ste vi to doživjeli, koliko je to vas boljelo i kolike vam je to probleme i traume u životu ostavilo. Što možemo izgraditi u vezi kojoj živimo čistoću? Pa možemo izgraditi odnos u kojem se poznajemo, odnos u kojem se uvažavamo, razumijemo, odnos u kojem od početka učimo svoje probleme rješavati sami. Nije lako, jel? Više nema mame, više nema tate, brace, seke, prijatelja. Sada moramo sami rješavati svoje probleme. Ne samo da i tada rješavamo, nego se otvaramo za naprijed. Ako vidimo da taj problem možemo riješiti s tom osobom, onda itekako lakše ulazimo dalje u život sa njim, jer vidimo da je otvoren za to da zajedno idemo naprijed, da smo nas dvoje oni koji činimo brak, da smo nas dvoje oni koji činimo obitelj i da smo nas dvoje oni koji ćemo u toj obitelji rješavati sve što dođe. I možda centralno pitanje večeras, ono najvažnije. Ja ću nabrajati primjere, ovo će biti koji ispit savjesti, a vi ga pokušajte sami sebi odgovoriti. Pitanje je zašto ste prvi put stupili u spolni odnos s nekim? Znači, zašto osobe prvi put s nekim stupaju u odnose? Istraživanje je trajalo 2 godine. Kaže ovako. Prvi je Daniela, to svi rade. Kažu, to svi rade, radi ni ja, ničim se ne razlikujem, sve u redu. Drugi je, to treba obaviti. Ne možeš više o sramote. Sve prijateljice su to učinile, tako im je bilo dobro, tako im je bilo savršeno, tako su se dobro osjećale, ti nisi. Nije u redu.
Kaže, osoba dovela me do toga da sam 2 godine živjela, išla u školu i 2 godine govorila ljudima oko sebe, ma znaš, i meni je to baš mi je bilo ekstra, baš mi je bilo dobro, sinoć mi je pogotovo bilo posebno, ali kaže, nisam bila s nikim. Ali nisam mogla od sramote više dalje. Nisam mogla od sramote to isto govoriti. Treća stvar je, ja mog momka toliko volim, ja njega toliko poštujem, ja želim da on bude sretan. I ja to činim s njim, jedini razlog je taj što želim da on bude sretan, da on bude zadovoljan. Četvrta stvar je, pa vidim da to već dobro funkcionira, već smo neke pola godine zajedno, želim ga zadržati za sebe, želim ga još malo više za sebe zavezati, želim ga da on bude moj, da ne ide nigdje dalje. Sad još jedna stvar, ta je da sebe potvrdim fizički. Znači, toliki od nas smo doživljavali u životu da se ljudi rugaju radi klempavi ušiju, velikog nosa, krivih očiju, debljine, visine, širine, nazovi kako god želiš. I dođeš u određeno razdoblje svog života, kad je taj koji sjedi uz tebe više se ne ruga, više te ne ponižava, više te ne izruguje, nego ti dapače i pohvali, te i dati neki kompliment i još ti nešto kaže i ti želiš nadoknaditi ono svoje samopouzdanje koje si kroz svo vrijeme prije gubila. Stupaš u odnos s njime. Zašto? Da bi potvrdila sebi fizički, vidiš ja to mogu. On može sa mnom tako funkcionirati. I razlog kao takav se navodi. Još jedan razlog koji je s tim povezan, a taj je da nismo u životu imali dovoljno ni brige, ni nježnosti, ni razumijevanja, ni ljubavi, ni od roditelja, ni od bližnjih. Od nekoga smo je napokon dobili i onda je želimo još malo više. Želimo je još malo proširiti, želimo je još malo povećati. Negdje u sredini razloga se naveo fizički užitak. Ko kaže da nije laže, znači to je jedan od razloga. I sad onaj jedan veliki, možda najveći od svih. Roditelji. Roditelji koji su šutjeli. Kad smo ga pitali, ćaća, šta je to seks? Sine, to se ne radi, o tome se ne govori. A dobro. Ideš dalje, dolaziš u život i šta se onda događa? Onda kreneš istraživati. To istraživanje često završi pogibeljno. Kad se navrši valjda 15. godinu i kad ćaća vidio da moglo biti problema s curama, nisam bio u sjemeništu, onda je ćaća reka, sine, trebaš paziti na sljedeće stvari. Najprije objasnio kako fizika funkcionira, njemu je nepoznat pojam predbračne čistoće, općenito čistoće u vezi, ali to je bila prva stvar. Druga stvar koju je reka, ona ti je najprije prijateljica, neko do koga držiš, neko koga poštivaš. Ćaća, ali stvarno? Ja sam se tako odnosio prema tvoje materi i ti se sutra možeš tako odnositi prema svojoj curi. Prijateljica, neko do koga držiš, neko koga poštivaš, neko s kim ideš naprijed u životu. Definitivno kad čujete te riječi iz usta svojih roditelja, da ćete sutra itekako promisliti u toj vezi što ćete reći, što ćete napraviti, na koji način ćete se ponašati. Sad dolazimo do još većih ili težih problema. A ta je da krenemo liječiti rane koje smo zadobili kroz svoj život. Kakve su te rane? Te rane mogu biti od naših roditelja, mogu biti od naših braće, sestara, prijatelja, svećenika, nekoga u našem životu ko nam je tako nešto učinio. Znači, to najčešće doživljavaju djeca u svojoj 5., 6., 7., 8. godini. To je zlostavljanje, bilo koje vrste, od starijih prema djeci. Što na taj način se događa? Događa se da osoba ostaje obilježena za cijeli život, ostaje to da osoba ostaje traumatizirana za cijeli život i da se sa tim kasnije ne zna boriti, ne zna nositi u životu. Zašto? Ajde sad ovo poslušajte svi ako ništa niste slušali. Došao je sin i rekao majci, ona njemu kaže, da ga je dirao neki susjed, kaže, sine, to je sramota, o tome se ne govori. Da imate dijete koje 23. godine više ne može nositi tu sramotu i počini suicid. To nije, jel sramota? Gnusan je događaj, ali nešto o čemu se govori, nešto o čemu se razgovara i nešto je što se iznosi na svjetlo. Zašto?
da se ne bi nekom drugom to isto dogodilo, bez obzira o kome se radi. Teška tema, teško o ovom govoriti. Je, definitivno. Ali mislim da je više završilo to da ćemo šutiti, da nećemo nikom ništa govoriti. Tebe je tvoj momak već je prije silovao u parku. On je bio nasilan do kraja, ti nisi želila. Ali sutra se prekinula sa njim, ali sramota je, to ne smije nikome reći. Sutra je druga, treća, četvrta cura od istog kretena stradala. Ima li smisla? Nema. Znači, šutjet, nemojte. Pogotovo što se tiče djece i tih stvari, to je nešto o čemu se govori, nešto što se iznosi i nešto što se rješava. Da je to dijete u 7. godini krenulо kod psihologa, onda bi malo bolje riješilo svoje probleme. Sad tu dolazimo na pitanje osobne čistoće, pitanje masturbacije, pornografije, bludnih fantazija i sličnih stvari. 2 razloga. Prvi, istraživali smo svoju seksualnost, došla srednja škola, 8. razred. Ok, to više manje svi prođu u životu. Prođe par godina, nakon toga završetak i nastavljamo dalje. Ali, kad je to nešto što se proteže od sitnih godina, ide naprijed, do kasnijih godina u braku i tako dalje, onda se pitamo zašto. Zašto? Isti razlog kao i stupanje odnosa sa momkom ili curom. Tražimo nadoknadu brige, nadoknadu pažnje, nadoknadu ljubave. Nažalost, dajemo ljubav sami sebi na taj način. I šta se u tom dogodi? Ta naša rana, ta naša trauma koja se nalazi unutra još više se produbljuje, postaje još teža, postaje još gora. I vas dvoje ste se upoznali i ti njemu želiš objasniti da želi živjeti čistoću. Kaže, to se ne postiže preko noći. Napisao je Darko, ovdje treba je posvijestiti, donijeti čvrstu odluku i puno moliti. Slažem se, Darko, sa svo troje. Ali prva stvar i osnovna stvar je da treba naći razlog. Neću ti ja to ženo živjeti. Zašto? Pa meni te drago dirat, meni te drago ljubiti, meni to sve drago. Ali pa daj, pa nemoj, pa ja to neću. Pa zašto nećeš? Neću, to je grijeh, đava će nas odnijeti, neću. Daj, aj muški ruke, ko bi na taj način živio čistoću? Ko ne bi živio zbog toga čistoću? Nema smisla. Ako ćeš nekome krenuti objašnjavati čistoću s toga, to je grijeh, đava će nas odnijeti, to ne smijemo raditi. Prosto ne razumijem. Nije mi došlo do mene. Taj Bog mi nije baš nešto najvažnije u životu. Ali, ako kreneš objašnjavati sa strane, da je to nešto, način na koji će se vas dvoje bolje izgraditi, na koji ćete vas dvoje lakše ići naprijed, na koji će vas dvoje bolje rješavati zajedničke probleme, na koji ćete vas dvoje biti sretniji i zadovoljniji u životu, vi i vaša djeca i svi ostali, pa onda je to nešto o čemu ću već razmisliti. Onda već ne bi diga ruku. To je nešto što moja žena želi, ja nju poštujem i ona ne želi pokvariti naš odnos iz tog razloga. Ok, ja tebe volim, ja do tebe držim, ja tebe poštivam i pristajem na to. Barem na probni rok ću pristati, bar na prve pola godine. Ako vidimo da funkcionira, gurat ćemo se, ićemo naprijed. Jer molitva potrebna je, ali nije na prvom mjestu. Na prvom mjestu je sjesti i razgovarati. Komunikacija, odnos s Bogom, seksualnost. Znači, sjesti i razgovarati je na prvom mjestu. Tek kad ovdje uspijete sebe dati odgovore, onda možete ići dalje. A kad ste se dogovorili, držite se toga. Makar je bilo sve osim. Držite se toga. Kakav god dogovor bio. I nemoj čekati da ona bude jača. Nemoj čekati da on bude snažniji u tome trenutku. Ti budi jači, ti budi jača. I sad jedno opet teško pitanje. Mladi čovjek, kako objasniti mladima, i pročitat će pitanje, bit će lakše. Da odustanu od osoba koje nisu dobre za njih, posebice ako ih za tu osobu veže navezanost zbog bluda. Dođete prijateljica i ispričate da ona više nije sigurna sa svojim momkom, šta će, kako će, da on nije baš neki vjernik, ali eto u krevetu, on je stvarno dobar u krevetu, tu stvarno dobro funkcioniraju i iz tog razloga ostaje sa njim. I na u tom trenutku kažeš, nije vjernik, nemamo čemu priča, odstupi, daj, makni se čam, biži čao od njega. Ali ona njega voli. Njeno srce kuca za njega. Možeš li joj nešto objasniti? Jako teško. Možeš ostati uz nju, možeš joj biti podrška. Kad ona želi o tome razgovarati, možeš razgovarati sa njom, možeš joj pružiti razumijevanje i ako si sve to uspio,
onda će ta žena kad vidi da ima s druge strane ohrabrenje, da ima s druge strane oslonac, da ima s druge strane mjesto na koje se može osloniti, na koje može biti sigurna, imati hrabrosti učiniti i ovo drugo. Bio je jedan primjer, pričao sam ga na misi mladih prije neki mjesec dana u Gospe ozdravlja, ovakvog istog iskustva. Gdje žena kaže jednostavno nisam mogla, na kraju kaže uspjela sam, ostavila sam ga i došla sam mojim prijama i počela sam pričati koliko me to boli, koliko me to teško, a one su mi rekle o tome se nema šta razgovarati, on nije vjernik. Da došla dole u župni ured i priča, a ja kažem daj molim te imaš ti kome drugome pričati svoje ljubavne probleme nego meni. A kaže ona, svi drugi su me osudili. Zvuči tužno. I nakon par mjeseci šalje žena poruku, poslala sam joj tu njenu priču s mise mladih, ona odgovara sljedeće, njene riječi. Kaže, rasplakali ste me, ali to su ovaj put možda suze koje su mi pokazale moju hrabrost i snagu. Nešto između radosnica i žalosnica. Jer iako zaboli, danas poštujem sebe više nego jučer i zahvaljujem Bogu na silnoj ljubavi. Je li uspjela izaći kao pobjednica? Je. Je li joj Bog oprostio? Naravno da je. Je li oprostila sama sebi? Na putu je. Priča iskustvo od prije par dana. Srela sam ga i zove me. Daj svrati. Kaže, prolazim ispred njegove kuće i razmišljam, pa šta ima veze? Svratit ću, bit će nam dobro. Kasnije ću ispovjeriti i idem dalje. Onda sam rekla sama sebi, ovo više ne želim prolaziti, više ne želim toliko duboko pasti, više ne želim toliko nisko pasti. Bogu hvala, ide naprijed u svome životu. Znači, može li se? Može se. I koliko god smo duboko potonuli, koliko god smo se zaprljali grijehom, Božja gumica je još jača, veća, snažnija. Sve to briše i možemo krenuti iz početka. Što je najteže? Najteže oprostiti sam sebi. Ali kad krenemo malo u rikverci, kad vidimo da nismo baš mi 100% krivi za to, nego da smo jednostavno krenuli za brigom, za ljubavlju, za nježnošću od nekoga i onda smo uskočili u taj dio, onda je malo lakše. Lakše se sa tim nositi, lakše je oprostiti sam sebi i lakše je ići naprijed. Onda su tu naši prijatelji opet koji nas koliko toliko razumijevaju ili ne razumijevaju, često nas malo više osude nego li razume, ali ako smo u miru sami sa sobom, ako smo u miru sa svojim Bogom, onda će valjda Bog dati malo i razuma i mira tim svojim prijateljima da i oni shvate da je Bog onaj koji oprašta. Jer kad dođe osoba pa kaže, bila sam u jednoj zajednici, znate, rekli su mi, kad si ti to napravila sa svojim momkom, on to nikad neće oprostiti. Mišo, ja takvoga Boga ne vjerujem. Znači, ni da ne vjerujem u Boga, ne vjerujem u takvoga Boga. Ne vjerujem u Boga koji ne oprašta. Ono što mi trebamo napraviti je pokajati se, zamoliti ga za oproštenje, doći na sakrament svete ispovjedi, krenuti iz početka i onda doći do onog najtežega, taj najteži dio je oprostiti sam sebi. Seksualni i aseksualni mentalitet. Imate s jedne strane to kad su došli prvi put Danijela i Tonči, onda kad smo počeli pričati o toj temi, onda sam ih zamolio da nabave Palomin WC papir. Zašto? Imate ovako vrećicu Paloma WC papira, 12 komada, troslojni čini mi se, i taj WC papir na sebi ima ženu. Žena u haljini do tu stoji, sjedi, leži na tom WC papiru. Čemu, komu, zašto? Znači, ženino tijelo prodaje sve, tako i WC papir. Pokušali smo tražiti, ali nismo uspjeli naći. Nije bilo na internetu, iz dućana su ga valjda povukli. Vjerovatno se neko tužio. Znači, toliko je seksualizirano društvo da gledamo na WC papiru ženu. Da njeno tijelo sve prodaje. S druge strane, dobro, imamo još pola sata, dobro je. S druge strane, sa druge strane, ovo se snima, je?
imamo s jedne strane seksualizirano društvo, a s druge strane imamo aseksualizirano društvo. Šta je? Znači da imamo dosta molitvenih zajednica, dosta ljudi koji, Bogu hvala da je to tako, ljudi se obrate. I kad se obrate na tom svom putu upoznavanja Boga imaju dvije glavne teme. Jedna tema je seks, druga tema je đava. Ništa dalje od toga. Milosrđe, ljubav... Ti se spavala sa svojim momkom. Đava će te odnijeti, nikad to Bog neće oprostiti. Ima li smisla? Postoji li jedna druga tema? Postoji li šta drugo? Treba li večeras govoriti o predbračnoj čistoći, o čistoći općenito? Treba ljudima objasniti. Ali treba li nam to biti glavna tema s kojom se bavimo u našem životu? Ne treba i ne smije. Ako nam je glavna tema u našoj vezi čistoća, onda imamo problem. Jer usmjeravajući svu svoju energiju da živimo tu svoju čistoću, usmjeravajući sve u to da ja ne diram moju curu na način na koji ne bi tribala ili ona mene, sve drugo nam pati. Nema komunikacije, nema razumijevanja, nema Boga, nema prijatelja. Sve malo pomalo ide nazad, nizbrdo. Zašto? Zato jer smo rekli da nam je čistoća glavna stvar u vezi. Dušo, to je jedna od stvari, nije glavna. Jedan od čimbenika u vezi. Nije glavni čimbenik u vezi. Ako ga stavimo kao glavni čimbenik u vezi, onda imamo problem. Zašto? Pa zato jer će ta veza imati puno više svađe, puno više nemira, puno više nereda, nego li je imala ova druga. Jednako kao što kad ne živimo predbračnu čistoću, na drugi način, kad je stavimo u centar, šta onda napravimo? Stvorimo traumu. Kome? Jedno drugome stvorimo traumu i ljudima kojima okolo pričamo kako je to savršeno, prekrasno, znaš, Bog ti je njega čuvao samo za mene. On te nikad s nijednom curom nije spavao. A šta se u stvari dogodilo? U stvari se dogodilo sljedeće. Njih dvoje došli u vezu, upoznali se i nakon nekih 10 dana, otprilike, pita ona njega, jesi li ti ima ikad curu prije mene? Kaže on njoj, pa jesam, ima sam 2 cure prije tebe. Pita ona njega dalje, a jesi ti ikad spava s tom svojom curom? Nisam. Ajme, ti si baš tako savršen, ti si tako sve, tebe Bog čuvao samo za mene. Početak veze startao je u laži. Zašto? Zato jer nismo pustili vezu da se razvija malo pomalo. Veza dođe do trenutka kad se razgovara i o tim stvarima. Kad se razgovara o tome koliko se živi u čistoći, koliko nisi, koliko ti to nešto predstavlja. Ali ako na početku odmah čovjeka sa tim zapljusnemo, prvo ćemo mu izgledati malo čudno, to je jedna stvar. Druga stvar je tjeramo ga u laž. Zašto? Zato jer on to prva stvar nije još siguran jer mu Bog oprostio, druga stvar nije oprostio sam sebi, a samim time ne može se suočiti sa tim pa to nekome trećem ispričati. Može jedno prijateljima za pohvaliti se. Koliko tjeramo jedni druge na laž? Koliko tjeramo jedni druge da ne budemo iskreni? Ili bolje reći, zašto ne dopuštamo jedni drugima da budemo iskreni? Njih dvoje su šetali, 2 mjeseca su se družili i nakon 2 mjeseca još nisu prohodali. I onda su im ljudi rekli, vi ste čudaci, vi niste normalni, vi trebate prohodati, trebaš je pitati, ne može to više tako. Zašto? Di piše? Pusti vezu da se razvija svojim tijekom. Pusti vezu da ide malo pomalo naprijed. Ako ja u mojoj vezi mogu živjeti bez poljupca, ja mogu u mojoj. Ako mogu živjeti u mojoj vezi bez poljupca, on ne može ili ona ne može. Pa dozvoli im da budu različiti. Dozvoli im da budu drugačiji. Mi u svojoj vezi uopće ne molimo zajedno. Bogu hvala, ali ja molim za sebe, ti moliš za sebe, mi funkcioniramo, mi idemo naprijed. Ja možda godinu dana prošlu cijelu nisam molio ništa. Zašto? Jednostavno došla mi određena kriza, određena suhoća u životu. Ali dopustimo jednim drugima da padnemo, dopustimo jednim drugima da imamo problem i da određene stvari moraju najprije u nama sazrijati da bi mi o njima mogli govoriti. Završilo je vrijeme. Ali ima još 2 stvari. Kad sam ja bio prije par dana kod moje ginekologice. Ponovit ću. Bio sam prije par dana kod moje ginekologice. I onda sam nju pita, doktorice, ja sam sa više ljudi razgovara i više ljudi sam pita i mene to zanima.
I ja sam to želio večeras to žarko podijeliti s vama. Pita se ne, daj molim te objasni me 2 stvari. Prva stvar, zanima me šta je ona zavojnica šta žene stave u sebe, spirala. I druga stvar, šta je to dan poslije? Zašto on to svi zovu dan poslije? Stvari su ovake. Jedna se zove Mirena, to je ona kemijska, a druga je bakrena. I onda nam kažu kako je spirala nešto što spriječava začeće. Znači, spriječava spajanje spermija i, kako se ono zove, ženske jajne stanice. Ja kažem njoj, je li to tako? Ili čak mi je rekla jedna druga doktorica da to spriječava ovulaciju uopće. A kaže ona, moj frater i tebi su svašta ispričali. Kaže, situacija je jednostavna. I jedna i druga spriječava ugnježđenje već oplođene jajne stanice u stijenku maternice. Reklo bi se narodski rečeno ubojstvo. I jedna i druga. I onda ćete čuti, kažu žene od starije godina koje imaju obilniju menstruaciju, to trebaju staviti. Zašto? Zato jer će im se onda to smanjiti. Pitam ja doktorice, je li to istina? Pa kaže ona, je. Smanji se stijenka maternice. I to je isti razlog zašto ne može primiti već oplođenu jajnu stanicu. Znači, drage muški, ne, drage cure, kad vam to sutra predloži vaša doktorica, onda makar se rodile 4 djece u 2 godine, budite svjesni toga da je abortivna jedna i druga. Da ubojstvo izvršuje jedna i da ubojstvo izvršuje druga. A dan poslije, ela van, napravili su tako dobru reklamu. 15 dana prije su na televiziji pričali kako se to ne smije prodavati, kako to nije dobro, ali kako će početi prodaja za toliko i toliko dana. I onda je počela prodaja u ljekarnama. I pitanje je opet njega, sad ime reci šta je to. A kaže, to ti je tableta koja vrši čišćenje. Popiješ tabletu i ono što je najljepše, nemaš odgovornosti u tome trenutku, nikakve. Ne možeš znati jesi bila trudna ili nisi bila trudna, ali znaš sigurno da iza nje nisi trudna. Znači, jesi li bila trudna ili nisi bila trudna, prokrvariš. Savršeno. Ne pečete savjest, nemaš grižnju savjesti, nemaš problema sa tim. A kaže oni koji to najčešće kupuju, to su mame. Šta mame? Kako mame? Ako je rodila, kako ona to kupuje? Kaže, ne, mame za svoje čeri. Znači, imate situaciju s početka. Kolika je uloga naših roditelja? U svemu tome vi ste ovdje svi, ja se nadam, kroz 10 godina, ne znam ako ima koga mlađi, da ste kroz 10 godina svi roditelji. I vi učite svoju djecu kako to ide naprijed, vi učite svoju djecu i upućujete ih u to. I unatoč svim zaštitama ostane naša, nećemo imenovati nikoga, na kraju trudna. I kakav je onda običaj? Treba se ženiti. Ona 18, on 19, treba se ženiti. Na kraju, nakon godinu dana ili 2 godine rastava braka. Zašto? Zato jer su preskočili sve stupnjeve koje su prije trebali proći. I druženja, i prijateljevanja, i upoznavanja, i svađe, i svega drugoga. Sve su to preskočili i na kraju su odmah uskočili u brak. Je li dobro prošlo? Nije. I napisao sam za kraj, treba reći sljedeće. Nisam par stvari rekao, ali nema veze. Za kraj treba reći sljedeće. Dok god u nama srce bije i dok god u nama krvca vrije, imamo vremena i za promijeniti se i promijeniti svoje postupke i krenuti opet iz početka. Bog nam to dopušta, samo mi to još dopustimo jednim drugima. Da krenemo opet iz početka. U nas se završi amen, ne znam kako ovdje. Velika hvala našem večerašnjem predavaču Franti Bešiću na ovom izlaganju. Može još malo.
Slijedi nam film i pjesma Visa Izidor, nakon koje ćemo pogledati još jedan film u produkciji Hrvatskog nadzemlja, a za to vrijeme pripremite pitanja koja želite postaviti, pa nakon što sve odgledamo i poslušamo, Frante nam se vraća na pozornicu. Šta ćeš, pošaljem telegram, a ja, Ante, stop, Šustić, stop, želim tebe, stop. A da, priđam čovječe, šta? Vidješ šta je 16? Dođu frape. A ništa, brate, iću, ajde da sam voda. A vidi ti djeca na majici leti. Zašto ovako lijepo cura sjedi sa? Ne. Zašto se svaka smije i gleda me čudno? Zašto? Čemu problem? Čemu problem? Reci, ne znam. Pa jesi ti vidio? Što? To dolje. Big ass ball, look like Bruce Lee, bro, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. 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 I work out when I walk in the spot. This is what I see.
cijelim srcem jedno znam, za vječno s njim se spremam. Evo mi idem doma. Ovo će na pivo, ajde za pivo. Pa moga bi, di ste? Ajde na starom isto. Evo me za 10 minuta, ajde. Čing, brate. Aj živija. Daj za ono malo da može. Evo izgubljenog sina. Nemate koranika u Hrvatsku. Čekaj, uskrsnija nakon 3 mjeseca. 3 mjeseca. Malo svireka. Ješi. Ma pusti me, upao sam u priču s nekom malom. U priču, pa si ti upao u šta drugo, a? Kako misliš ovaj? Pa ono, gdje si okrenio? Dušan, okren svaki dan. I, kako je? Jel gori? A gori ko Split prošle godine. Split prošle godine. Ne govori to. Nego slušaj, Nego slušaj, volit ću te Švedsko. Reci ti meni nešto. Prljavo. Studira farmaciju, jedna od najboljih voli plavu boju i voli ekstremne sportove, a opet je nježna, to se vidi iz njenog odnosa prema djeci. Da, moj priča gluposti, sinko, nisam te to pitao. Ako je tva mala toliko, pa, znali ona za zaštitu. Znali za zaštitu, kaj je pametno toliko. Kakvu zaštitu? Aj, brate, sira, nećeš da ti da, aj, pokaži će i daj. Samo pametno. Pametno s tim. Ajmo, ima jedan party, ovo, pa možda i mi tako dođe, a? Ej, pa ja bi na party! Ali na 18! Jesi spremna? Jesam. Stvarno? Jesam. U Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za sve. Umom ne razumijem, ali srcem čini se sve to polako prihvaća, jer ti si u njemu prisutan i tako si živ i tako te osjećam. Ako imate pitanja, slobodno postavljajte, nemojte se ustručavati, hoste se odaju u publici su. Ja sam na pozornici, vi ste na pozornici. Još jednom dobra večer. Smo spremni. Može prvo jedno moje pitanje. Kako da ja budem nježna prema mužu? Ne iđe pa ne iđe. Teška situacija. Znam. Evo, skoro 2 godine tako. Ko više plače? On.
God je njemu teže, dobro je. Jel' tako? Ajme, sad ste me smirili. Ajmo se jedno ozbiljno pitanje. Zašto ne bi spavao s curom momkom ako znam da ćemo se oženiti? Život ima faze. Rodimo se, pa smo mala djeca, pa idemo u vrtić, pa idemo u školu, pa idemo u srednju školu, pa idemo još malo naprijed, pa odrastemo i onda nas zovu da smo ozbiljni ljudi. Naša veza ima nešto potpuno isto. Najprije se upoznamo, pa se družimo, pa hodamo i to traje negdje do zaruka. Kad dođu zaruke, onda već znamo da je to je ta osoba, to je neko pred kime više nemamo što skrivati i u tom trenutku se na emocionalnoj razini osobi dajemo 100%. U potpunosti joj se dajemo bez suzdržaja na emocionalnoj razini. Nakon tog slijedi brak i u braku stupamo u spolni odnos, potpuno predanje muža ženi, potpuno predanje žene mužu. Razlog je, citirat ću Frašimuna Bjelokapića koji kaže, seks ne smije biti zamjena za ništa. Znači, on ne smije biti zamjena za trenutke koje nismo proveli skupa, on ne smije biti liječenje nečega s njime ili nadoknadu nekih odnosa u kojima ovako baš najbolje ne funkcioniramo. Znači, seks kao takav ne smije biti zamjena za ništa. On je čin ljubavi između muškarca i žene koji vodi prema prokreaciji, znači vodi prema životu. Amen. Dobro. Evo odmah pitanje iz publike. S jednim momkom nisam živjela čistoću, s onim nakon njega jesam. Ima li smisla ako sam već sagriješila? Ima. Oprostite. To je pitanje s početka. Znači koliko možemo oprostiti sami sebi to što nam se dogodilo i svaka veza vodi prema braku. Znači u prvoj vezi smo vidjeli što nam baš ne vodi dobro prema braku, što nas prema dobrome ne vodi, u kom pravcu nas vodi da ta veza ne može baš najbolje funkcionirati. Nakon toga drugu vezu krećemo i to je kao da smo se odlučili u drugoj vezi da nećemo piti pivu. Zašto? Jer kad počnemo piti pivu postali smo nasilni. Kad tako objasnilo da bi se složili, jel? Ali ako objasniš na ovaj način, ako se spavao sa curom u prvoj vezi, spavala s momkom i više ste niste baš toliko ni razumijevali, počinjali ste se svađati, sve drugo, odlučili ste da prekidate. Zašto? Samo zato jer se niste upoznali, a onda u onoj drugoj vezi imaš vremena, imaš prostora, imaš razloga, isplati li se itekako. Znači mi učimo na svojim greškama, mi se za njih kajemo, Bog ih oprašta, a onaj naš momak ili cura koji je uz nas, ako nas razumije, ako je on taj netko naš, onda će nas u tom podržavati, biti uz nas u tome do kraja našega zajedničkog druženja. Evo ja se samo nadovezujem na to pitanje, zašto je u takvim situacijama osobama, znači koje se odluče živjeti čistoću, teško oprostiti taj grijeh samoj sebi? Je li to neka vrsta oholosti ili... Vrsta je toga da treba poći malo unazad i vidjeti zašto se uopće taj grijeh dogodio. Kad odemo u rikverc pa vidimo da bi nismo baš 100% krivi zbog tog grijeha, kad vidimo da naši roditelji o tome sa nama nikad nisu razgovarali, da smo slušali društvo oko nas koje je reklo to je savršeno, to je odlično, to je dobro, to svi radimo. Kad je naša prija došla i rekla, čuj, kad sam ja to učinila, to je bila taka ekstaza, to je bilo tako dobro, tako savršeno, isto je to nama ispričalo, onda se vratila kući, zabila glavu u kušini i nastavila plakati tamo gdje je stala prije. A za 2 godine nam ispričala o čemu se radilo. Bili smo u zabludi, u ničemu drugom. U trenutku kad smo upoznali gdje smo, što smo, a reći to tako, kad smo upoznali istinu, onda je počinjemo živjeti. Dok istinu ne upoznaš, živjeti je ne možeš. Može ti ili neko ispričati ili možeš naučiti sam. Trećeg nema. Dobro. Znate li primjer priču nevjernika ili ateista koji su živjeli prebračnu čistoću ili bar pokušali? Pa previše se sa nevjernicima ne družim. Ne znam zašto. Previše se sa njima ne družim, ali prije... Na toj zadnjoj misli mladih što sam vam pričao, da je teklica izašla van i kaže, znaš, bila je samo jedna moja prija i kaže mi da na ovaj način ima smisla živjeti čistoću. Znači, ako ne počneš razgovarati odmah o đavlu i o grijehu, nego o tome koliko se bolje razumijevati, imate vremena jedno za drugo, podržavate jedno drugo, upoznajete jedno drugo, onda ateistima itekako ima smisla živjeti čistoću. Dobro. Još jedno pitanje iz publike. Je li jedno od načina borbe bijeg od drugoga, na primjer, otišli smo predaleko pa idem za naše dobro uteći par mjeseci, na primjer sezona u Dubrovniku, da se oladimo? Ili se taj problem uvijek mora, s takvim problemom mora suočiti? Ne možete se suočiti sa njim na zadnjem sjedištu auta, ne možete se suočiti sa njim u krevetu, ne možete se suočiti sa njim, ne znam, na kauču, na plaži, gdje se to već događa. Znači, ne možete se suočiti s problemom na poprištu, na mjestu zločina. Nema smisla. Ili jedno ili drugo povuće vas opet u istom pravcu.
Ono što ima smisla je izbjegavati grešnu prigodu. Što je grešna prigoda? Hoće se na rivi dogoditi, a neće, završili bi u policiji. Znači, ima, pretpostavljan. Znači, imaju mjesta na kojima se to događa, ako izbjegavamo ta mjesta, ok. Znači, ne moramo bježati u Dubrovnik, ne moramo bježati ništa, jer kad se vratimo, utekli smo od problema, nismo se sa njim suočili, nismo ga pokušali riješiti. Šta možemo napraviti? Ono što smo rekli malo prije. Sjedi, razgovaraj. Ići na rivu. Ili otiđi na rivu. Bračna čistoća. Što je to bračna čistoća? Kad se prvi put pitala Danijela, što je to bračna čistoća, ona se reka glupost na kvadrat. Onda je ona mene pogledala, Aljoša. Zašto sam to rekao? Znači ovako, bračna čistoća, ako je ona koja se odnosi prema tome da živimo život otvoren životu, da odnose koji su otvoreni prema životu, da imamo prirodne metode planiranja obitelji, plodne, neplodne dane, Billingsovu metodu, donosa sluzi maternice, tako nešto, onda ta bračna čistoća ima smisla. Zašto? Zato jer je i dalje čin ljubav, i dalje čin davanja jednoga drugome. Ali ako je bračna čistoća, slušajte slučaj, sa ovim sam se susreo, gdje dolazi žena je psihički stradala, nije bilo jasno zašto i nakon razgovora došli smo do toga, rodila je jedno dijete, pa je rodila još jedno dijete i ona su odlučili da ne žele imati više djece nekih par godina narednih. I onda je muž zaključio da je najbolje živjeti bračnu čistoću. Po njemu to je muž i žena, bez dodira, bez zagrljaja, bez ičega, poljupca, ne daj Bože. To je bila bračna čistoća na njegov način. Znači, to je ono s početka priče glupost na kvadrat. To je nešto što ne funkcionira, to je nešto što nije normalno. Dobro. Pitanje iz publike. Ja čista. On je već spavao sa curom. Dragi je on meni. Volim ja njega, ali ne mogu preko toga prići. Ljubomorna sam. Kako dalje? Koliko si ti sigurna sama u sebe? Znači, očito kad nam se to dogodi da s nekim stupimo u odnose, onda je puno lakše stupiti sa drugom osobom ili sa tim istim drugi put. To znači da ti vidiš u njemu samo grešnu prigodu. Vidiš nekoga koga ćeš puno lakše nagovoriti nego bi nagovorila nekog drugog. A ta tvoja ljubomora je neka tvoja nesigurnost u samu sebe. I to je ono kad ga pitaš odmah nakon 10 dana, si spavao sa svojom curom prije. Ako si dopustila da se vaša veza razvija korak po korak, da prijeđete u njoj i djetinjstvo i mladenaštvo i da uđete u zrelu dob, onda nećete imati taj problem, nećete imati ljubomore. Zašto? Zato jer si postao siguran u toga svoga i ti si postao siguran u tu svoju djevojku. A znate li vi kakve su žene? One moraju znati sve i odmah. Nisu samo žene takve. Ajmo još jedno pitanje iz publike. Koja je razlika između požude i normalne tjelesne privlačnosti koja je nužna u svakoj vezi? Pitala je jedna osoba, jeste li vi muškarci stvarno tolike životinje? Sam ja pitao, dobro, šta ti to znači, na šta misliš? Onda je ona rekla, je li vas stvarno poljubac odmah bacao prema seksu? Pa nije. A dobro, ja sam tako mislila, ali svi pričaju odmah čim se poljubiš da je to odmah kao da ste spavali zajedno. Znači, muškarci nisu životinje, to je prva stvar. Druga stvar je, poljubac, u njemu nema ništa strašnoga, nego je samo čin nježnosti i samo je čin poštivanja, razumijevanja sa onim svojim drugim. Ništa drugo od toga. Nisam baš odgovorio na pitanje, nisam ga zapamtio. Muškarci. Pjesak, molim vas. Razlika između požude i normalne tjelesne privlačnosti koja je nužna za vezu. Pa za vezu je nužno da te neko privlači. A požudu ti najčešće izaziva neko ko ti je nedostupan. Znači kad ona prođe ispred tebe, ne znam ni ja, kad ste pričali ti Darko na početku, kad se osoba obuče na taj način da izaziva požudu, najčešće osoba koja ti izaziva požudu, s njom nećeš stupiti u neku dužu vezu, na početku same veze. Znači privlačnost je nešto što se rađa, isto kao što se rađa komunikacija i sve ostalo. Znači privlačnost između dvije osobe, što je rekla cura na početku mi je bio bljak. Dobro, i pa kaže kasnije, malo pomalo smo se upoznali i proradili smo, profunkcionirali smo i na ovoj fizičkoj razini. Znači, može li profunkcionirati? Može, iako na početku niste jednom drugom uopće pristupili iz požude, niste jednom drugom pristupili samo zbog fizičkih razloga, itekako može profunkcionirati, itekako može ići naprijed. Znači razlika, a požuda je nešto što nas odmah tjera u grijeh, a da se sviđamo nekom, to je nešto što ne mora nužno u grijeh voditi. Ajmo reći tako nekako.
Dobro. Ukoliko cura i ja živimo čistoću i suzdržavamo se od fizičkog kontakta spolnoga, a kada odemo svatko na svoju stranu, padamo u pornografiju itd., koja je razlika? Pornografija itd., znači masturbacija i ostalo, je nešto što ostavlja rane nama samima i što nas same malo pomalo koči, što nas same malo pomalo gazi. I onda je stvar koliko se sami sa tim suočimo i druga stvar je čisto sumnjan i dok ste bliže jedno drugome, znači dok ti nisu Dubrovnik, ona u Slavoniji, vjerovatno da isto tako kad se odvojite jedno od drugoga da spadate u potpuno isto, da padate u potpuno iste stvari. S masturbacijom kako se izboriti? Znači prvo je potrebno otići nazad, vidjeti koji je uopće razlog zašto je počela, a druga stvar je vidjeti što nam ona u životu donosi. Što nam donosi? Nervozu, živčanost, manjak energije, manjak snage, ali bez nje itekako bolje razumijemo tu drugu osobu, imamo vremena i za učenje i za posao koji bi trebalo napraviti, i za sjesti i porazgovarati s našim roditeljem i u krajnjem slučaju zamaknuti se napokon, izaći iz svoje sobe, skupiti za to snage. Znači vidjeti što nam ona odnosi, bilo ti, bilo tvoja cura, kad vidite šta vam ona odnosi, znači to je nešto gdje se borite individualno i gdje je definitivno individualno ono što vas je do tog dovelo. Znači sami početak je bio individualan, tvoj i njen, a vaša međusobna ljubav, vaša međusobno veza vaša, može li vas pomoći da se tog ostavite? Može. Ali u tom trenutku kad napast dođe reći ja ću sad biti jak, ja ću se protiv toga boriti, nema od toga ništa. Digni se, otiđi, prošetaj, promijeni lokaciju. Isto kao i u onome što je pitali, treba li otići u Dubrovnik. Ne trebaš otići u Dubrovnik, ali promijenite lokaciju, znači otiđite na rivu. Može on sa njima skupa na rivu ići. Tako da se vjerovatno to ista stvar se neće dogoditi. Znači ima li ta veza smisla? Ima, ali kroz tu svoju vezu ćete malo pomalo dozrijevati, malo pomalo ići naprijed i vjerovatno jedno i drugo to na kraju uspjeti pobijediti. Ulaziti u vezu sa nevjernikom i kako mu objasniti čistoću? Teško. Samo nemoj od đavla i grijeha početi. Ako počneš od đavla i grijeha, od toga nema ništa. Znači ti si žena koja drži do sebe, ti si žena koja ima svoj ponos, ti si žena koja ima svoje dostojanstvo. Najprije držiš do sebe. I malo pomalo njega vodiš tome da on drži do tebe. I ako dobiješ njega na kraju momka koji tebe drži, koji drži do tebe, koji tebe poštuje, onda itekako može živjeti čistoću zajedno s tobom. Tako. Zašto? Znači jer je živi radi tebe i ti je živiš radi njega, a ne živite je radi Boga. Zvuči strašno, ali u stvari ima smisla. Znači samo mu nemojte početi od đavola i grijeha, sve drugo je dobro. Dobro. Ajmo još jedno pitanje. Zašto su muškarci izgubili hrabrost za osvajanjem žena, a žene su izgubile svijest da se trebaju cijeniti? Muškarci i žene, zašto muškarci više ne pristupaju ženama? Pa odgovor je u stvari vrlo, što reći, jednostavan, znakovit, zanimljiv. Muškarci više ne pristupaju ili teže im je pristupat jer se malo pomalo gubi to tko je tko. Tko je muškarac, tko je žena. Koja je čija obaveza. Tko je čiji posao. Tko što radi. Kad imate u obitelji situaciju da se izgubi tko je ćaća, tko je mater, tko su djeca, onda ne možete očekivati od te obitelji da će funkcionirati. Društvo u kojem se ne zna tko je momak, tko je djevojka, ne zna se kome pristupa, ne zna se šta na koga spada, ne možete očekivati da će funkcionirati. Imate jednu sliku u Minhenu ispred jedne pivnice, njih dva lika tuku dvi cure, onako mlate ih junački, cipelare ih. I izleti konobar iz kafića, lupi jednoga, lupi drugoga i pošalje ih nizbrdo, niz ulicu i diže njih dvi, pomaže im dignut se i sjeda ih za stol, a za stolom sjede dva muškarca, to su bili njihovi momci. Koji je bio konobar? Konobar je bio Hrvat na privremenom radu u Njemačkoj. Znači, kad se taj dio izgubi, a taj dio se malo pomalo gubi, i to je ona seksualna revolucija, a seksualna revolucija donosi to da se više ne zna tko je tko. I kad dovedu konačno do kraja to da se ne zna tko je tko, onda će ta situacija biti još i gora, onda će ta situacija biti još i teža. I Darko, kad se žena obuče onako kao ti, ona izgleda ženstveno, a ti izgledaš... Ma prekrasno ti stoji haljina. Još možda jedno, možda dva pitanja. Može li moj dečko cura prespavat kod mene?
jedna cura je ujutro u 5 sati, njih dvoje su sjedili u stanu i gledali film, ujutro u 5 sati su se probudili, ona se prenila, probudila njega. Šta mu je rekla? I rekla je, vozi me kući. Dogovorili smo se da nećemo tu skupa prespavati. Ako je dvoje normalnih, odraslih ljudi i prespavati kod njega, složimo sami sebi situaciju, složimo sami sebi problem. Ako znamo da je to nešto što nas vodi grijehu, ako znamo da je to nešto što nas vodi požudi problemu, onda to sigurno nećemo napraviti. Ali ako je takva sila prilika, u tome grijeha nema. Super. I stvarno zadnje pitanje. Gdje, kada počinje seks? Pa za kraj. Hoćemo olakšati. Gdje povući granicu? Ne treba olakšavati. Znači, granica je jednostavna. To je ona granica s početka i sa 4 primjera. Bez išta. Samo poljubaci. Samo poljubaci. Počeli smo isključivati. Samo poljubaci dodir. 3. stvar sve osim. 4. stvar je, zna se, seks je seks, odnos je odnos. I onda je došlo do toga da je momak curi rekao, nema veze, nećemo imati odnose, mi ćemo to malo, ne znam je li to prosto reći ili nije, ali nema veze, ja ću izgovoriti do kraja jer su došli prije par dana sa takvim pitanjem, pa čisto damo odgovor na njega. Znaš, mi ćemo to malo oralno, malo analno i to će sve biti dobro. Ona njega pogledala i utekla preko vrata. U čemu se radi? O čemu se radi? Kaže jedan moralni teolog, kad sam ga pita, šta ti misliš o tome? Ja kažem, je li to dozvoljeno ili nije? Je li to grijeh ili nije grijeh? Kaže on, crkva o tome ništa ne govori. Niko se ne usuđuje ništa kazati. O jednome možda i nešto, o drugome ništa. A kaže, problem je sljedeći, 3 su problema. Prvi je problem anatomska neprilagođenost. Drugi je, zvuči čudno, je? Drugi je problem higijena. I treći je problem da je to poniženje onoga drugoga. Bio da je muškarac, bilo da je žena. Najviše je ponižavanje, ništa drugo osim toga. Je li to, kako nos ti je rekla, je li to granica ili nije, ne znam, nije uopće ni važno. Ali ako krenemo ponižavati onog drugog, pitanje je koliko ima smisla i zašto to dopuštamo onom drugom. Ako mu to dopuštamo iz razloga da bi on s nama ostao u vezi, pa daj, slobodan si. To nije razlog da bi neko s nama ostao u vezi, to nije razlog da to činimo samima sebi, da nekom dopuštamo da nas gazi, da nas omalovažava, da nas ponižava, samo iz razloga da bi on ostao uz nas. A di je granica? Granica je tamo gdje vi sebi postavite. I svatko od vas je postavlja sebi individualno. Može sve pisati savršeno u knjizi, ali vi ste na kraju oni koji tu granicu postavljate, vi ste oni koji određujete što će se u vašoj vezi događati, ali ne ni radi te druge, ne radi ljudi koji su oko vas, ne toliko ni radi Boga, nego radi tebe i te druge osobe koje se spremate za svoj brak i koje se spremate ostatak života živjeti zajedno. Evo, Sulin je Frante dao vrhunski zaključak. Molim vas pjesmu. Još jedno pitanje. Nisam bila tako strašna ovaj put, je li tako? Puno je lakše ovdje nego gledati iz publike. Iz publike Ivona izgleda strašno, ali ovdje dobro. Hajde, dobro, virovat ću vam na riječ. Sada slijedi još jedan filmić u produkciji Hrvatskog nazivlja i to je naš stari filmić kojega smo radili za jednu prigodu, ali prvi put evo da ga prikazujemo ovdje na susretu. Stoga, udobno se smjestite i uživajte. Vama hvala još jedan put. Kreativ. Znači, vi ste 3 godine skupa i ti nju nisi nikako vidio golu, jel? Majstore, pa jesu u onoj tvojoj Bibliji Adam i Eva bili ono u goli. Šta danas sutra ti oženiš, ona se skine, ti pripadneš se, majstore, tetovirala bojler na leđa ili Zlatka Matešu, di si sad onda, nema nazad, stari. Ali stari, gledaš na to kada je to najvažnija stvar u vezi. Ma šta je najvažnije? Razumijevanje, razgovor, češkanje. Možda te onesistim pa da te iščeškam, pa da me razumiš.
Aj reci mi, šta je ljubav? Šta je ljubav? Vino. Koje me razumiješ lagani hvar, u pličaku tetovaža. Sve to je stari, nema ljubavi, sve to je interes. A vidiš, nije, brate, tako. Evo ja sam sa svojom 3 godine, pa mi nije do interesa. Jedini interes mi je da ona bude sretna. Ali, brate, vi niste 3 tjedna skupa, nego 3 godine, majstor, 3 godine. Prava ljubav može čekati. Ne može, nego ona jednostavno čeka, ona tako. Nije živo samo jedna žena, kao šta si ti radio u srednju, šta čita knjige, a? Dobro, ja sam ti poklao za rođendan. Skužaš da malo kasnije. Čekaj, da si mi izlizanu majicu za rođendan koje je svak nosio. Ti mene zafrkaješ, masu. Ja, vidiš, tu sam te čekao. Svi bi mi htjeli nove i netaknute poklone. A da ti ja dam novu netaknutu plesku, no? Zinu, šta su završili školu, pa su kao pametni. Da ti... I tako smo mi stigli do kraja još jedne akademske godine i naših susreta. Uskoro slijedi Don Mišo koji je već stigao i kao i u svemu želimo zahvaliti jednom molitvom, odnosno meditacijom na samom kraju, jedinom onome koji nam sve omogućuje, a to je Isus Krist naš Gospodin. Hvala vam što ste nas pratili i nadamo se da se vidimo iduće sezone. Hvala. Završavamo 8. sezonu djelovanja hrvatskog našeg društva, hrvatskog nadzemlja, jedne lijepe zajednice mladih. Ja bih sad ovdje na kraju zamolio sve nadzemljaše da iziđu na pozornicu i volio bih da napravimo jednu zajedničku fotografiju za kraj ove godine da nam ostane uspomena. Pa pozovite sve, dođite svi koji ste nadzemljaši. Moramo napraviti uspomenu. I Andrija. I Šustić gore što nam šušti sa mikrofonima. A dok se oni okupe, evo ja kao i uvijek moram zahvaliti predavaču Frante. Ugodno se me iznenadio sa tako lijepo pripremljenim izlaganjem i mislim da se nam ponudio cijelu lepezu svih mogućih situacija. Ja bih samo možda na kraju zaključio, znači nije problem ako spavate zajedno u noći, nego problem je ako ste budni u noći. Nemojte biti budni, spavajte. Noć ima crnu moć. Ako ti hrčeš, razumijem. Aljoša. Hvala znači našemu Franti i hvala Visu Izidor koji su večeras ovdje svojom pjesmom animirali susret. I evo, s ovim završavamo našu ovu godišnju cijelu sezonu. 9 susreta je bilo. Vidit ćemo se na jesen, nastavit ćemo 9. sezonu u 10. mjesecu, je li tako? A do tada, evo, jedan veliki pljesak za sve nadzemljaše i hvala što ste bili dio naše akademske godine. I sad da nas neko slika. Čekamo Andriju. Kratka napomena, zaboravio sam na... Zavolio sam je, posudit mi koji put. Na izlazu su vam kutije za donacije. Ovaj put skupljamo donacije za sve studente koji nisu u mogućnosti plaćati svoj studij, tako da skupljamo za udrugu Blaženog Ivana Merca. Pa evo, vi ste studenti, pa evo pomozite onima koji nemaju. Hvala. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse, hvala ti što si me uzljubio svojom ljubavlju, koja me diže iz najvećih kaljuža i očisti moje srce od svakog zla koje mi ne dopušta osjetiti i radovati se daru čiste ljubavi. Predajem tebi, Gospodine, svoju pamet, razum, dušu i tijelo, zajedno sa svojom seksualnošću i obećavam ti da neću ulaziti u intimne odnose sve do sklapanja sakramenta svete ženidbe. Odlučujem ne čitati, ne kupovati, odnosno ne gledati časopise, programe i filmove s pornografskim sadržajima.
Obećavam svakodnevno moliti, čitati Sveto pismo, redovito se ispovijedati, često se pričešćivati te živjeti društvene zapovjedi ljubavi. Gospodine Isuse, budi jedini gospodar u mom životu. Nauči me uspješno kontrolirati moj seksualni nagon i moje osjećaje. Molim te za pomoć da se klonim svega što me čini robom i ovisnikom, posebice pušenja, alkohola i droge. Marijo, majko moja, vodi me putovima vjere sve do izvora ljubavi, do Isusa. Daj da se jednom u vijeke u njega uzdam i njemu vjerujem. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.